fia telefo to whaafeilo I atu I le nei tae au ma lole soifua manuia, alo mai o tala o le nei fo I aso tofi. O le a maua isi credits Faaopoopo mo suenga le NCEA mo whanaua o ngai kolisi mawalulunga I au kilani. Ono le umi lea sa iai au kilani I le lapata inga vaenga wha sa ia o mai iai le tolu leolo iai nei. O lewa I oele malo e Faaopoopo le isi tasi. O lea credit whaapo nei si tasi o le a Faaopoopo le credit se whae au sia. Sa ia whaangata I le mawalunga e se fulu wono mo le level 1. Ai se fulu lua le whaatapula mo levels lua ma le tolu. Ua suia mai ai le na o le tasi le credit na tuina mai mua mua mo credit se lima au sia. Sauno ai malamin stawa onga Chris Hipkins o le a fesoasoani le whana wa onga au kilani o le a su e le NCEA o le whaai ungo le nei tausanga e ui I le whainga tawa o onga ona o tapu le COVID-19. O le usavali le ono vai aso tapu ni a pea onga au kilani, ma o le lapata inga vaenga tolu lo iai nei fo I mo le isi lua vai aso o lo wha moe moe umalava I le tūlanga manui o tua I le community ma le Delta. Se lauta ala mo le tangata whaingaluega wa umona tui e lua lea uanga I ai le warehouse group. O lea ua toa tele pisinisi wanga I o foina mai me alo fatupe wha apea isi au wala o ni ponesi. Mo ana tangata whaingaluega a ouna I ai le anga I e whaia tui pui pui o le COVID-19. Ma o lea ua Faaopoopo I ai fale o lo I lalo o wha amalumalunga le warehouse group. O pisinisi nei au fiele the warehouse stationery, no laming ma le torpedo fitu. E tusamale se fulu tasi afele o whai o tangata whaingaluega. Ma o le aso lua ono November le o tu atu ia I e whaangata ai tu I e lua, ma mawaile nei whaamanianga I le masina o te sema. I nisi o pūlenga ma lato whaamanianga I le ngata o tupe, anga wa aisea le kamupani o aso livi Faaopoopo, ai whaapea I fo ima whaamanianga I tu I a lato kiwi saver. O leo le ato e Faaopoopo I sia wanoa I nofoaga faanofoesea. Tolu afe isi potu le a Faamatuu mai le aso lua le vai aso fou le aso lua valo se te mai le afiafi, pe ona whailo mai le minsta al COVID Chris Hipkins. O le tulai lima le afiafi le tatalai mo bookings, ma o avanoa nei mo le masino o ketopa, November ma te sema. O se whaupoponga wasawi le mai amisia I le whaita wafe o potu, le ana Faamatuu mai mo bookings I le aso ngafua le vai aso nei, le ana o le tasi le tūla ma le 5 minute ai taulia uma. O le ato e fo e le so auaunaga masani a falemai uma Waikato. O le whaamauni ai wa maua tangata I toa wha Waikato na whaatapula ai mai le asonga fua o le vai aso nei. Auaunaga I le ngata I siaki mata o tonga na whaatulanga ai whaapea le tele o asia singa. Peita I o le maua mai o whaai unga e negative siaki o le COVID o le toa tele o tangata Waikato e pei ona iai le tusa ma le tasi afe siaki mo le tui lungo hauraki. Ua whai ai ma le whaai unga I toe whaauau auaunaga masani mai le so. O ilato uma fo ina a fiata o tonga, whaapele telo siaki na fua mai le aso fua sa ia o mai le aso na nafi, o lea ua toe whesota I atu I ai le aufaigaluega. Ua toe whaafo I umai ma auaunaga I le lapata inga vaenga lua, whaatasi masuinga Faaopoopo o pui puinga ma le whaamai. Se ia vanga na ia singa mo ngase o lo tau fie le falemai o lo whaatu mawina pea, mo le pui pui o le aufaigaluega, o ngase o lo tau fia, whaapele community lau tele. Tala mule nei tae au, e ono le toe talia ina I latou e le I whaia tu I le mauta fono, I se taimia le o toe mamau. O le ua whailo e le fofonga o le mauta, Trevor Mallet, fuafuanga o le a le toe whaatanga ina tangata whaingaluega I le I whaia tui, o tusitala I le I whaia tui, whaapea so o se tasi lava e fia sia le mauta. O se fuafuanga o sauno le fonga whetalai wa whaia ai a o tātou wivi ma le sawa o le Delta. I lea whaasilisilanga na whaatei ai ma vaenga faupufai ana nafi. Whaapele to a telo le aufaigaluega ona o lea na ma watu tala I tua e ala I ofisa whaasaralau ma tustusinga e au noa ma se tala ma le parliamentary service. Na toe whaato e sei ma le pulesili o auaunaga le palemene ona o le lape o whesota inga. Mana ia toe whaamanino o lea ele I mautu se whaai unga le taimile nei, ma olo o saili nei se whautuanga mai le tūla fono e aloa I ai lea sa. Ai mai le taitai o le pātia le Act, David Seymour, sa tau whesosoani pe ana whesota I mua mai le fufonga le mauta I sui whaipule uma wha apele au whaingaluega le palemene, ai ele I o oi tua I le au whaasalalau. O tala nao le nei tae au, manuia le nei aso.